Orengi nkugwate ugeni tukithi na mbere ori mpanga ya yura ithiite na mbere kwangaikia antu mundi MCO wa Ndiathwa na Jim Muchui na atongorete kiri unenkaniri wa irio cia utethio wa ndini ya wetha ino ciana nitigite nkiuthie nkinya masukuru ndwanda cia tigania bore na igembe kumane na kinyamara giki kia yura. Kevin Kimathi na cionkuruki Ondi thine mpare rumirite masukuru na mwanya kuyangaratania kithomo kulukira thirikari nene rungura muyumbe otianos Daitari John Mutunga na MC wa Thona Jim Muchui cukuru ekomi cia primary na inya cia secondary cia mukirite turio toka itoba watila nini masukuru ne boya kwe ofisi ya Mutunga no ntwa uturetera ya kuria bi na boya kinya kwe thirikari no ntwa kuona twana twetuka tukwempara koi boya no population yetu royo ikathire times 2 no to half of the population. Kuna drop out kali sana kwa sababu ya uhaba wa chakula. Alafu hii itasaidia watoto kwa sababu sasa watakuja shule wakiendelea kupikiwa, at least kutakuwa na watakuja shule wengi na hiyo itawasaidia. Jimu akiari na urite thirikari na itiyo kinene uciumia kuongele irio biu masukuru ni untu kinya kwethuri biko ya no bite kwa na buru bekora bire tona iru are tukuibo ya thirikari lakini bekora binini muno bitomba kururwa na banya tuku inya ithano so turomba bekora turomba thirikari no tukuina mpara muno bekora biu bithira kugethera kuri untu butebui ana babeta baruro bya kure bi baruro bitwekira ate kutwekende bate kona bya kure ringi so inkuromba thirikari bya kure bi bedira no tubikadire maybe 3-4 days bombe kutu supply na bya kure bingi bari beta supply o mwanka kumbe kura na nto bombe kona bya kure bunge na kuandikenda kuthiria thine ye mpana ndwanda ciatia ni ndira mburere makwa na thirikari nene lasting solution badu no to ondie to ina flat na to ina land yani tuthirete tukuromba thirikari ito ya irrigation project ito are akingirwa irrigation project na kingiro irrigation project yake ya kwa actualizewa thai tuthikithira tukiara kia manto ya mpara ndene odie yetu so kithirikari ra ikuo ito kwaria kuroma na mithirite muno nkiarania na gavana na minister ora ikuo mheshimiwa Lentori nketha nkiarania no nya sana na inanguri yule muno na batwe kenda minister ora ito agriculture nketha nkiarania no na inanguri yule muno na batwe kenda at least in this 5 years tomba kona an irrigation project tomba kusota uti ni empara no ntanto beto iverandi waki anto beto ni aritingwe muno na toke akona rwani roko bwe irrigation bado story yeto ya empara ekumba kuthira mkulukia tetiete kumeneria rithi ban kamera baraba county ni Ameru kiutata na watho na baibaria baiki totoro bwakari watina na muno akiuria mwinge wituria kire kwandikithia winyange buran kamera yithithitie untuku ya thayu baina muthwani ruo mwenjare ne cia mabisa ba ukaria ngodune egoro iturena mirenara saindi ya Maliachoro natomba kurira kamera na ya natomba kumwata na narere ndene na ruare na record so bran kuromba nto ba Thona bonthe muntu wenthe ora mathori ya were in kamera kana miunda yawe kinyango kanambi indrauri wakili egoro tuna wakili mugambila ichena na raitere na volunteer na uawe akarwa miranto bonthe so turenda kubuithia case mo strong yena arimi bonthe nyamana yana kana mana ya ile against muntu ora no tuturure akawo cash bill na nyende court ito push through wakili tukiwa akawa cash bill no tuna theneti antu na nya sana kenda tomba ko so issue ya kamera once and for all so inkuromba nto ba Thona bonthe bara intobio bya rewa ni kamera na within period ye baita ko police bonthe baita bandike statement kenda tomba ko build case ine na yani kenda at least baomba ni kurewa na tomba ko so out issue ya kamera Nkiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi.